Hello everyone, jola sohan hedi kopilo sining ma arvo ke arvo han lo lapen nili first time lo kitunji lapen kichodai choponji hedi la kopi han uplong tang te nili dang thap ponik po nar tum da choche lang bon hedi bat kichu tum da dulu mane masta nili than ponik po la sohan ke kasuri methi hedi jola so arvo la so athelo la bangke la paspuro nong lege do jola so mu hedi ke the la so arvo lo la bangke bang tum ke la so arvo hedi akreng bi po mo o hanong tami kapre hanong tami di po thak tai un pron di la dunia so ne di la son si bang tum ke klem angin nem prupik pusiku hedi ne ke akreng ma bi delo la so na ke chambang se di arnu po bo jale mane ne hem bhara ke do tum hedi la tum sinang ke thon la so arvo hedi amasi kosono kitu nei pulo ama kitu nei style mang than le di la son si tun po nang ji po ja the alang pipe pin be ja hedi mane dryer nu nang po alang bakreng hok ja the mane lason jo lang bang dung du nang ne le hedi la pen hippy la pen phuru the long sin lipi dun ji pe lo ni the first time lo ma di ki tun ke koson si tun po nai ma plong ka youtube long search lo ke thek long le di ama si ni li tala so teng se chutun pon lo le pe hippy ba hedi ke le pa personi lo nale tum ke le koson ma ge le ni hang lo he ni ba hippy pi dun lo pen phuru the pi dun lo non jang tulong sa no pon populo nang le tum ke chuchulu ma la sorvu hai kasuri methi parvu hedi methi arong hai arvo ke di mane ko sono boje arong ke hanjang ason ingduro baje ke kali akrok di ingtang o mane arvo anan jolo ke la achilo na hedi angjok an pudit pet po arvo po improve hedi jola son lo pande arong ki memelo ne mate koson ne mane tang se koson du hedi ma rong an bai piduno darlo la arwan se imprun thor je pidole di enkela han bang jok era phi di malom so ko kup chelo di tharme pi mati di enkela da pajang thunang jon jo asap so men kon dolo han bang hedi me wan kalila enkela sorvo ta men nun da prang ning ji mati di ama se ni jogon phelo la bang ta theklong lo bola akrok di asap mane ingtang hoya sondo mane alang tum bari long ka chowar to ho ama se di do o pela ama ani to panta sab so nang pipon chom jale hedi ke ni ba ko son situ nei mala ho pela ama ar judun lo son situ nei pela de akoni ta search lo net long ama la son sikitun pon jo rasinana ba ke ahana ba menen lo mane masala sab so pila hedi garam masala be jira do sab so pipruila biri ke already nilia ke cham sipidun me dedi ama so rig dolo laben hothi gibon hedi ke ho he chomisen hedi first time la kitun jo aw han son ani kali he sta chomisen har wo han pata hedi tan ta kardom